Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj klip. Danas ću pokazati moja sportska oprema za leto 2017. Znači moja kolekcija sportskih stvari će, evo tu je moja sestra. Znači pod broj 1 imam ovu loptu. Ova lopta je kopija Nike. Sad ne mogu da se sjetim koje, ali znam da je kopija Nike ova lopta. Znači ima sa ovim plavim, ovim zelenom. Kao što vidite, znači znam da pitate puno gdje sam je kupio sam je i koliko sam je platio. Znači kupio sam je kod Kineza, ovo je znači sve kinesko, kod Kineza sam je kupio, ali mnogo je jaka znači, i 600 dinara sam je kupio. To znači ljudi, da vam pokažem, lopta znači ekstra, mnogo je jaka. Nisam je pumpao ništa, nemojte da mislite. Imam pod broj 2, imam ove rukavice. Ove rukavice su Uho Sport. Znači to je marka, ne znam, mislim da je to marka Uho Sport, to je marka znači. Ove rukavice, znači, ja sam ih donio iz inostranstva. Sam ih dobio, evo da pokažem. Ovo su malo gunene, mislim, evo dobre su, zabranjene bana po meni. Stavim, mislim to ide ovako. Ćemo da ih stavim da me vidite kako to stoji. Meni, tako. Samo ovako da ih pakujem. Jo, brate. Tako. Daj mi loptu da, evo da vidite. Mnogo kliza ljudi, ne mogu da ih dohvatim, bukvalno koliko su kliza ova lopta i kad se to kombiniraju i ovaj rukavice, to je mnogo kliza. Znači ne znam, evo da se branim. Dobro. Dobro je. Znači ljudi, to je bilo to sve za ovaj video. Ako vam se svidio video, ostavite obavezno like, share, stavite komentar. I vidimo se do sljedećeg videa. Pozdrav!